سالی نب اومد شاد و غزل خان با من خیرسک با من یاد داد اکای دوم دراز کردراز غزل خوندی غزل ای سعدی شروزی تا بگی کس در تنی مردی به ادب لرزان است 100 بار بگویی 1 بار بفوچی ارزان است دست خود را ببوس و منتی کس خاک نکن خواهش میکنیم ای مقامات جمهوری تاجیکستان نسبت این زنهایی که الحال ما در اینجا دیدیم شونه با ما پرگی صورت شد چیزاشا در تلگرام میمونم خواهش میکنم کامید اینترس نه بدون تلگرام کانال ما در کامنتاری ذکرپیت کردگیم بدون دوجه تماشا کو بسیار سوال جواب ان شاء الله اسلامیه با بسیار گپ خبر خوب ان شاء الله و خواهش میکنم ای مقامات جمهوری تاجیکستان هم که نسبت این خیل دخترهایی که انا نام تاجیکستان پس میزنن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مردم مهاجر من الحمدلله امروز رست دارم مرکز کردیم ماشینا دیگریش خاکنه شغل کنه تاجیکستان پس میزنن و حتی با شعرهای مثال انا بزرگهای ما بگیم انا خبه مثال گپای خبه خاطی همین شعرهای بزرگای ما را نیا که چگونه میگیرن مثال وای میکنن دا با در شبکه‌های اجتماعی پهنش میکنن این یک پسزنی مثال مو میشوه من نمیدونم چگونه اینها از خدا نمیترسن اینها اوجه انا گم کردگی خچونه اینها نمیدونن چیکار کردن بلکه اینها را محبت دنیا در دلشون در اومدگی جای شدگی که هست با همین خاطر دیگه نمیدونه چیکار کردن فقط کارش چیه حرامیه اینا سر فرما را بی نمیگی که همین توجیه که داج باورت نمیویا میبینیم خیلی تای هم اوریون به یگون مشکلی نامهای نمو شرمگاهاشون گرفته دشنامو خبه مثال گپ های میزنن که اوخی والله ما شرم دارم شرم میکنم اینا میو باور کنین لا میبینم اینها را میگم سبحان الله نخو ما توجیکا همین که توی درجه را شده باشیم ایخی پس شده گیم ده ایخی ایروی اینها مثال با ما را هر گپ میگن در هر جا میگردن کوره اولیوزا برادر دیگه زنزده گفت که اکاجان درباره همین دخترهایی که مثال استودنت میشوند با خیتای میان گفت التماس پدر مادرای همو بشنوان بدونن که همین دختراشون با همجا خوندنی را میارن با روسیه و با دیگر شهر و دولت ها مثال میروند نگاه کنن در خیتای نمو آدم سیونکا کدگی است که توجیکو مثال چه مثال نگرو گیردش کدیان مثال وایش کدیستیان فهمیدی دختری توجیکه ای پدر و مادرای عزیز دخترهاتون روی میکنین شما یک نظر کنین نگاه کنین که جو روی میکنین چیکو کرده سای وای او رو بی در اوجا کیم کدام سیاه قطی باور که گشته سای او روی ملت رزوندگی باور میکنین باور که دیلم پاگزه خنک شدگی با خدا قسم خواهش میکنم این گونه بدبختایی که هستن اینها رو ایخی موندن در کار نیستای این گونه گپ هاشون قطی این گونه رفتارهاشون قطی باور که او رو رزوندگی ان بنام خدا قسم از شما خواهش میکنم ولی یک وای دیدم زد میگه حضرت پیامبرمون محمد صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که میگه بالای منبر بود با اصحاب خود میگه وقتی که قصه وقتی میگه انا نقلی بگیم عذاب قبر خونه بگیم آخرت نقل میکرد میگه آب دیده هم ریخته است بود گیریه داشت میگه حضرت اسامه میگه آب دیده من نمیریخت میگه ما آب دیدم نمیریخت میگه وقتی که بود کد حضرت میگه و انا امر معروف شو بگیم وحش بود کدک نزد پیامبر اومدم گفتم چی با وقتی که امر معروف میکردی از عذاب قبر روز قیامت گپ میزدی آب دیده هم رنگ وای ریخته است بود آب دیده من نمیریخت پیامبر من گفت محبت دنیا در دل تو جایش دیگه اسما گفت عشق محبت دنیا در دل تو که است با همین خاطر گفت آب دیده نمیریزه مقصد نمیترسی مثال چی گفته استم چی وای کردم یورو وای نمیکنید با همین خاطر پیامبرمون در بالای دستش مقصد دست در بالای هم دلش مون دعا کرد عقش همین دعا بود کرد که همین آب چشم اسامه همین شرس دیگه ریخت دیگه فهمیدی دلش تازه شد مثل کودک شد با همین خاطر امروز ناترسی ما هم این همین دخترایی که هستن که این بچه‌ها هم هستن دخترها هم هستن نمیترسیم از الله از روز قیامت از خانه قبر
бепарвои хеле тани лич тани уриён мегардем гапои қабеҳ мезанем ин нотарсия ин дили мо сиёҳ шидагия маънои ӯро дора вақте ки дил ки сиёҳ шид аллоҳ мақсад банда аз раҳмати аллоҳ дур мешава банда ки аз раҳмати аллоҳ ки дур кишид тамом таваккалаш дига уш мерава фаҳмидӣ дилит ки сиёҳ кишид санг бори нигоҳ кун ози мо як ҷумъа имрӯз рӯзи ҷумъа буд аллоҳ ҳамамона баракат я худои меҳрубон бенамозоро аҳли намоз бефарзандоро соҳиби фарзанд бетақворо тақиворо насиб рӯзӣ гардона ин гуна занҳоро аллоҳи меҳрубон ҳидоят кун амин я раббалоламин дуорам дар ҳаққи мо фаромӯш накунем бин як рӯзи ҷумъаро нигоҳ кун агар мо чӣ кунем пропускат кунем наёем рӯзи ҷумъа аллоҳ дар дили мо як нуқтае мемондай дуюм ҷудо пропускат бо нуқта калон шидан мегирад ҳамин пропускат кардан бигирем дили мо остоста калон меша сиёҳ меша ай раҳмати аллоҳ дур мешем назди монда амри маъруф наҳи мункар мекунанд вообще интересда мо нестай гӯш намекунем даже бад мебинем саг мехезем гуна тай дум мекунем мегрезем мерем фаҳмидӣ и ай рӯи чӣ гӯй медиҳа ӯ гӯй медиҳа ки дили ту сиёҳ ай ту бад мебинӣ амри маъруф ва наҳи мункара ту бад мебинӣ як сура монанда пешат ва ту шум мебинӣ намефората ҷинҳот хеле ғамат метан мехези аз ҳамин амри маъруфу сураву қуръона гапи исломӣ мехези кунадаи дум мекунӣ мегрезӣ мера ё ки темара дига хел мекунӣ фаҳмидӣ ин гуна занҳои намиёи ки озинам хеле мебуранд бешармӣ беҳаёгиву бераҳмиву ина хеле чӣ шумо фаромӯш накунед рӯзи шаби меҳроҷ буд ки расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам сайри ҷаннату дӯзах кард дар дӯзах дид 7 тоифа занҳоеро ки чӣ гуна занҳо буданд инами занҳое ки мисли ки шумо буданд инамиҳо буданд фаҳмидӣ инам хеле мӯйҳои сари овезон зино ҳамаш аз сарҳо аз мӯйҳо аз забонҳо аз синоҳо аз фарҷошон кашол буданд дар дӯзах азоб мекашиданд шумо як бор бихонен як бор бинен як бор назар кунен дилҳои шумо уже сиёҳ шидагае шумо наметарсед тарс дар вуҷуди шумо нестай фаҳмидӣ инами дунё мегиву мебари мерай фаҳмидӣ бо амуро пага боя муло меоя ҷанозат мекунад фаҳмидӣ мерен барое ки шумо уже дилтон сиёҳ шидагае дига аҳамият наметен наметарсен аз шумо ман хоҳиш мекунам аз аллоҳ битарсем бовар ки рӯзи қиёмат наздика як рӯз на як рӯз мо аз дунё реҳлат мекунем мебарем мерем валлоҳе ки пушаймонӣ дора кор пушаймон мешем ира бидонем бародарои азиз ва хоҳарои азиз падару модарои азиз духтарҳоатонро бисёр тарбияи хуб кунед ва нигаҳшон дорен нигоҳ кунед чӣ кор мекунанд чӣ кор намекунанд фарзандотона аллоҳ ҳамаи моро дар ҳифзи амони худаш нигаҳ дора ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ ягон гапи пасту баланд гуфта бошам маъзарат мехоҳам ва бахшиш мепурсам салому алайкум